بری تماشاوران هجاد بشا میا صحبت دا بشا میا میوان دا هر و مگوی رو می مجارکا مهم مجارکا کو به 1000 سالانه تکرنه امی وی خبر بدن او مجارا مجی بگمان تشتکی بالکش ہے تنی لوانه نها تکرنه هنک باجار مدجی هندک تکرنه لی به پرانیا وی لوانه تکرنه یعنی بنگه وی وانه سرعتک اوسه کو به صبره به هرگلیه به بینفرهی آنجا خواره چه کرنه هنرا صواته به زیو به صفره به بینفرهی هر واته چه کرنه اما هنرا صواته یا جا بیشن دستکاریا صواته جنز و ناس بکن لگل وی کجی معلومه تنه لوانه تکرنه مگو میوانه مجی الا که جوانه وره میوانه مجی ایرو جوانه هاتن طبی و مسئله دا لوانه نها کسی کل متا ماشد کن بلکی جارای کمی جیون و هنره و بهیس بن هبن جاوه خواه وکن دنگی تلویزیون خود جی بچکی وکن هنره که به 1000 سالی اما هرگلیون و پار بکن دبکو احتمال که مزنه جبو آبوریا هرم جی گاه که مهم به و هنره جی اما باسا و هنره بکن ده میوانه من هنم گو حسه صواته گو از باورم جباوات گیجه کراج گیجه کرای دنی یعنی نسل که هر وهاوی که دمشینه ارهان چلیک هسته سواته ایرو میوانه منه بگو بخیراتی سرچاوارا هاتی خواندکار سواته مگو خانم ارهان چلیک فاطمه چلیک جی ایرو میوانه منه خوشکا فاطمه چی بخیراتی سرچاوا سرسرات نه استه من از اوسا بجم معلومه دم با کمره بحثا زیف دکه گمشه مرو دکه مره باسا صفره دکه مره باسا وقت بجن زیرا دکه یا جم مره باسا گستیلکا و زیوا وقت بجن بازنا مرو دکه قولیا مرو دکه بگمان باجارو که کامه هیت که پیش مثلا مدیان به تلکاری هنر که عجیب دکن جا صفات از باورم لگل ویه که هکس هیدی زعف نزانه تکوشی نکدکه ایجا جا صفات چیه؟ هنر صفاتش کدری هاتیه وقت بجن بنگه ها کابویه مگوب 1000 سالیه افش کدری هات دش کدری هیم بوی جا کم دست بک بله بریا دا صبح و خیر سلاوی وانه سلاوی بحر وانه هیا بود سرچاوه هجا تگو 1000 سال نه 1000 سال 300,000 سال بریا دا 300,000 سال 300,000 سال بریا دا سوات یه وانی چید کرن لبل پشت اورارتو بله اورارتو مدنیت که پر معظم بود پشت اورارتو دا سوات چید کرن مثلا یه زیوی ماردینه 1800 سال نیست که 1800 سال بریا دا یه سوات 300,000 سال بریا دا چید کرن بله سوات یعنی خباتکاره که ناوی سوات اصلا ثباته ترکی olarak yani ثبات yani sabreti sabri mesela am çabejnete az misal تهبه بله avra bazına او bazına ki te be avaziva بله avaziva او جي am devejin çelik uçlu kalem بله be nakşe çetken nezki او bazın nezki haftaya kadar çedbe yani bazına ki تسحكي ثبات تتنبه تنكاري تشيكي نسكي حفتي ده او بلازيك بازن شيء ده yani hafte روجي ده روج كيشه يعني بازنه كي تذكاري بين شش روجا ده تذكاري انجا بازنه كي تشيكي kim ama olsa بر زحمته zahmeti yani,üşkürte mesela زحمته مثلا ام yani basa hürgülüye önem bakıyor بله مثلا انها او بحث صواتي ناكم بحث خبط يمكن مثلا işçiliği işçilik olarak hem beri bir çelik uçlu kalem hem de kolun. İşte şimdi hem division sabat gerek toz halinde gerek çubuk halinde karın serda bakın. mesela uçiye koda seda Ama sabata mesela sabat yani gevreke kurşun, kükürt, bakır, gümü, zif. Ona hamu hem tavdiken rujaki düşkala rujaki no küpeki de düşkala بشتند ام تمیز کن ام چوب خانده چید کن سر زیویلی دخن هشام از باورم گرم کرناوی یعنی حراندناوی حراندناوی جی نوکا اصولا ام بجن یا زیرو زیویه جبرکو گلک او کشت کفن نوا هفتو نسا بله مثلا یه زیران
هزار هزار درجة. نحست درجة. هزار درجة بيجا بله. هزار درجة ده زيف ده حاله يه زير نحست درجة ده حاله اوا 400 درجة ده بله çünkü teda kurşun heye kurşun erime derecesi bir şey daha hındık بله بس تيندي عم سر صوات اللي يدخل صوات شيء بس زنبرة علي جيلا خلاص بقى درت كذا نها مثلا افينا تشتكوا مثلا الفيدر دبينن مثلا اوي بازني اوي بازني خصوصي زيفو حزر بس آية صوات مثلا يعطيك ديفيجن ناسات 25 ayar بله زيف ناسات 25 ayar normalde يزيف ما حزر ayarı yani تدا او ام ديفيجن قاتقı maddesi تدا قد تشتكتنا مثلا ناسات 25 ayar em gerek biçek yüzde hafт gram em pakır بله خناتي تيغنسكا ده مقصد بلا ناسات 25 ayar ama na ama sade zive sade zive hazar ayar zive çünkü kolandon avı bile boş be yani yumuşak dem diyeceksin ve nerm nerm daha nerm ve bunu işlemeyi daha kolay أصلا ما أزيد شيك بيجم نها مثلا أفي هنري ما أقول واني يعني ببراني زيادة الواني تكر öyle öyle شما زيادة الواني تاني تكرني يعني أفي هنري تمام مثلا هر كارك زحمتية كوي زورية كوي هي إيه البت مثلا تلكاري يجي وصا زيف يجي وصا زير يجي وصا هنر شو هنر دستا وقت ودم وصبر جرات خازه شما تاني الواني تكرني zamanı kuvi işe ve kare dikirin 3000 sal beriya da vani da sad haşte atölyeyi mazın hebu yezivi صدو حشتي sad haşte atölyeyi يعني yezivi hebu دي بشتي ورارتو يا ما beşte urartı em bejin sad haşte atölye hebu bajarı yejeri mesela ye İstanbul'u ye Ankara em diyeceksin çırak olarak dağıtına vani heke çek girin dibunu hosta hani جي اسطنبول ده هذا بله جبهه بله يمدن aynısı dağıt navani hostayı vani da heke hosta beje tamam ev bu ya hosta ev hosta bu ama na heke hosta ne bu da tekrar geri düşüyor İstanbul'u Ankara'yı Başarı yani mazına dağıt navani bunu yani vani hostayı pır mazın hebu بله tabi roj خلاص bu çün ev meslekçi harabu çıkaz nehata çekir yani nehata çekirin paşa harabu خلاص bu çün em tekrar ev canlandırmış kirin tekrar ev çend sala em bejin 12-13 sala em vi kari dikin اف تشكري يم بوي يعني كيش درجو كارك وصحيه ما في توانات كرن مالباتي يكبو asıl meslekimin eser zira dxavt ser zira ve mesleki migo savat yani tişek esa heye hostay ki hebu خود رحمه خلی که اوجی اصل خلقی وانی بو لبلی çubu Eskişehir Alpu بله satılmış göze bu. Ev hosta hatta devme hosta ekip yani per baş bu. بله Ama em division evji neyse ev yani bu hosta ekip baş bu. Ev kara nişanı meda. مخواست یعنی مگو که هستا او چیه چاد چید که هاوی چه دکر یعنی او چید برای اصلی خوشی او جوانه بیه بله جا چاتی اسکیشهری 300 سال بریادا درکت من چون قالوا بابی وانا لو در aynı hesabı eri قال بابی کوچر بون بار که بله کوچر بون ona çید kerin yani zeyden nizam bu aslında teknoloji olarak nizam bu ye beri yani ye kavne yine haliye da çید kerin بله بله مهم او ماهين كر اصلا او جي خد رحمه خلك او جي رحمه خدي بيشت عندي ام تشيكر حتى كان ام شنو حتى امريكي ام كان فوارنا ام اسطنبول روسيا المانيا tartımı savat etkin Van Roja da gerçi bir şey verme ama yani diyse inşallah yani merakı ve sis biye kim biye yani böyle bir şey kim biye اجا از بصا بجم نها تدي معلومه د کارن وصا هورك از بصا بجم يعني ان حساس ان كو تبي مرخ سر مجول بك جن سركفتيني انا دفي كاري دا ببرانيا بجل واني يعني ايكو هوستاتيا في كاريت كه ظلامن انا خانمن jin hanımı جن نفسها نها بمعنى نو Türkiye'de 5 yani 6 hosta heye واو حقوق سندك Türk يعني eri. Hakka sondaki. Yak tane
devlet sanatçısıya. Evci azim. بله Reklam kıcı çekir. Evci devlet sanatçısı azim. Bacarı mezini iyi vani şeradiyar vani. Atölye ki var buya. Ye jana mesela kursiyar mehane 25 jan haya. تن قرصا صبات Kursa savat çetkin. Avnacı başın ben baş çetkin. Desti on ne işe. Ye zalama desti on da haja. Haki kaynağı çetkin. Desti on da haja. Erhan hocam neha mesela ev vi kare kon te çekirne. Zedetir tişte usam em bejin neha mesela az bazını usam mazındı benim. Öyle. Tişte usam çuçuk jite ne çekirne. Mesela vaka tam elveder güstila jezdi benim. Öyle. Zedetir kursiye elveder çi çetkin. Yani tişten çuçuk Çi çetkin. hebe. Çi dixwaz. Havun rel berwa nagrin Ay yani. ne. Ki çi çeke. Çi evnine. De çi dixwaziya. Hatta boncuk jî çetkin. İşte semavar jî çetkin. Şuhet savat işte Urartu'ya da Osmanlı saray hebu. Saray süslemesi. Hem diyeceksin savat te saray jî yani çetkirin. İstanbul'da. Yani İstanbul'da yani. Mesela savat hem ısa çekirine ye mezin jî çetkin. Bale. Ev yani zûd hala. ساعت خوش ارهان است می خبرن ما بحثان خانم کر خوشگاه فاطمه جلوه داره خوشگاه فاطمه معلومه ارهان است گو yani دوی کاری دا خانم پیشکتینه yani جبر کو خانم الحمدلله ده her کاری دا جباشن تنی امکان درفت وقت و مرف جوان را قاده کی وکه از بارم گله خانم جی لبندا وقت بجن دبارا خوب کن yani وقت بجن اکونومی مالا خوجی او جی قاطقی تغن سری از بارم هر خانم وید فکر خانم مالی د فکره جال لوانی تجي خونده کارا وی او که وش برکو تجي و بر استتیه دای تو چه بینی وی کاره یعنی هم آوایا زحمتیه هم جی آوایا کو مره به پره قزنج بکه ایشک زحمته بله مرو خو بدته مرو بچکی و زحمت کشه مثلا مرو اوی ایشه بکه مرو دشیت پر زیده که ایشه خو زیده که ارهان استا گوش خو بنج حبتنی استای مهیا او بیش استاجی همجی میرن بله هکه امجن حسکن امی آن بنج استا کنه دهجن بله yeter ki bla jin yani ve konuyu da xwa geliştirmişken ve konuyu da biçe em hene بله jine meyi vani em xwa biçe çekingenin em biçe xwa nehojna işan ve gavi em hemih maldanın bu xwa işek buma zahmetti ama vali dibejmejina bla beyin xara gümüşa tine gümüş ne ama çi iş biji vani imkan haya idi bina berinne her türlü imkan sunuluyor jin hasken bu an her türlü imkan haya خوشگاه فاطمه تگو تا دستفیک اخافتنا خو تگو کاره کی زحمته beli olmaz چیه زحمتیه و چیه yani صا بكتكت بيجي داكو مثلا كسي كيكو دليون هبه برا يعني جيب قتن يعني جيب بيجي والله بينا حتى يعني جنبوما ya zahmet ay çeş mesela Sabır ve rahat sabır sabır lazım. mesela miro شيء malda صبر يعني دمر شو مثلا از يكي برف صبر لي ما صاد بيجي tu sabırlı bir nakşe gele zahtelal deyni çünkü ev mesleke se nakşana tu haske mesela sabrat da heyet nakşe cendi değil serdatı ev bilekliğe mütevecin bazına nazın tu nakşeke değil serda duygularını yani tu bideli xwa be aşkı xwa çetke sabır az bunayı dibecim yoksa çi işi zor nine yeter ki miro haske işi zor nine basite مثلا خوتي قلت دست بكر تشيش ترى زور هاته يعني نخشكرن زحمته ان مرف جبركو او kesim mesela eve ayrı ayrı موتيفي و زحمتن motif çıt dışı zahmet ne aslında yani yeter ki miro haske yeter ki miro ha dili aşkı bu evan nakşa çeke Bəli. ama tabi eziyete tabi miro ha dışta çekeci miro ha da tabi cavi ha mesela bizim çıkas tiştek delal deynan diye bir daha bir bağlılık oluyor Bəli. daha bir miro ha duhişte مالي daha farklı şeyler yapıyor ازي تشيك جابيش مسترا معلومه تدي زير دا تدي الرجي وفلان بيفان ايفان تشتا زير دا بتشيك هندكه يعني عم بيجي Bəli. حمار بيجي عم بيجي صفرة يعني الرجيه و بركيمه يعني دفي صوات دا تشوا يعني
o kişinin vakayın alerjiye dertte mesela. Kesinlikle çününe. Yani savat şu an direkt cilde miroğa temasına ki savat nakşe, sezüye nakş. Nakş yani. Beli yani tenle bir şeyi yok, alakası yok. Alaka vetine yani. Ne beli çününe. Serahında alerjiye ise gümüş içine be açıkçası savat çıtış örnek. Çiman persi jiberko dranete jezbarım bitte savate şekliye yani zivin. Zivan savate. Zive yani. Beli. Yani dizive de mesela jiberko hem tamaşakırna ve hem bedeve hem jiberko وقت بيجن مادة كسفكة نهاتي كرني نفس الوانه وأويا درانا شيء بيان خصوصي وجبالكم ودنا في كاري ده والله هيدا ما دام في كاري بكن يعني أزعل تشكي طيبته يعني بلي بلي جذب سبجب نها keçken وانه جنن وانه خانمن وانه بلي يعني تشتكوا أدزانم جبركو بچك هوايا ويدر كي هينكه بچك هوايا ويدر بصب رطوبت هي اوه هوايا رطوبتيه مروا بچك سكنينه مروا بچك خانتال دكه مروا بچك دواتسينه يعني مرو نوكا insanın قرسه ارزورم جيم صاب بلنده خانم وانه چوانن يعني هم د مراقا چيكرنا وان تشتان ده مثلا وان صنعتان ده جبركو خانم كي ويدر تشواد بيني يعني روشه خانمن ويدر كي merak tamam heye. Heye merak heye. Merak heye Büyükşehir Belediyesi belediyeme. Bajaramazın bu jina yavani bu jina gele imkan sunmuştur. Mesela ve kursajı burada nasıl da beni burada yani bu bone burada. Tamamen bu jina gele revekir. Beli. Berejinik malda durmuştun. Bütün empha yapıyor ama geneli empte tembelin. Yani bila meriç şol ki ben xarrilerin buxan. Ama ve gave bajariyamazın yani belediye meyavani gele imkan vakiriye bu jina. Jin bina bereninin idi. Hem ji şoltken hem ji isteka xwa arzu xwa ça hazken usadı xabetin. Böyle gümüş bütçe yani geri. Çek başmaya yani. Hep çek başmaya. Az diyorum bir şekilde. Melek olsun. Ev penşeş mehberiye da vani TDDK'ya kırsal kalkınma ajansı Gazi Mikir goteme Avrupa Birliği 500,000 euro para işan diye gotiye savatı vani çekin. Devam bakın yani. Beli devam bakın. Yalnız belge lazım evci jineki lazım. Belgeli yani jinkeki lazım, hanımeki lazım. Hanıma kursiyer. Ya diçim viyali yani miyaki dest nakıst. Yak belgeli bayan savatlı gümüş çetke tüne bu. Az çum govala tüne yani tedxazi az hemen no gumir kabul nokin. İllahi jimbe. Disem be dest bir nakıst. Haftaki derbas bu telefona ki go anan usta ودي 500,000 euro ما جريشات أوروبا شو جبركو خانمك أوستتنا خانمك أوستتنا يعني قال عاجز بو يعني تما هوستايك يسوات تنابو 500,000 euro هيبة para قال خوش جبو في هنري جبو هنرا باجار ما جبكو كداناسينا باجار ما جبو بيجمان يا واني جبو أري عيني يسبو هجي من أمي بحثا صحبة خويا يا صوت دوام بكن هذا مثلا بحثا صوت كن بكا قال di derbarê savatê de çi zane me mikrofonê xwe dirêjê gel kir me pirsek pirsî me got gelo hunera savatê çi ye hûn hunera savatê qebîhîst ye we dîtiye di derbarê wê de hûn çi dizanin ya rast beres vê gelekî xweş hatin li bajarê me yên ku li derve qet nehatine wanê jî me behsa wan yekar jî me mikrofonê xwe dirêjê wan kir bêka gel çi gotiye em lê temaşe bikin tu re dîsa me vê derê
هنرك دستها بالصوات ونزعين شيا ناب خودی نزاش اشتاش سواد تشکی کوشکا انگلیس چیت من بازل چیت من جبز سبشتا خنجر و بری قلامیشت کرده به هنرك هي نابه بالصوات ونزعين شيا نه والله ولا بيستيا نه هيك هیچ والله güzel ولا بيستيا نه والله هنري دستا مدياد مشهورين خودی ألف زیفی هنرك دستا بگویی فینا خودی ناوی افشتغالی من حس نکریا بله امزانن شاموری گمش تشناولت خلنا فبدا جي çayda çetkin. هنرك والله ياك بتستاچد بما منشنا قرصاويش بنام قالك نسانن بچامور چت و غالبا جبونا تشتي گودينا مالاخو göstermiş بكن نا ولی نبيستين زان بالصوات شيا ونزعين ناب خودی نزار Savat zivker, zerker, em Türkiye kuyumcu demeyecek. Savat manavi evet. او نقش سر زیوه چیتکن یا تاریخ هویجی 1000-2000 سال فلان هیا ام ویت زانن صوات زیبه نشان نقشوانه Savat vani çeydi be yani eski malzeme işte gümüş, kükürt, kurşun ama 5-6 malzeme tehevdi be de çekirni. Savat el deseni yani el sanatı. Beli da vani çeydi bu tabii bir son zamanı hustavi gelekvi evun yani beli vani da atölye savatı zal fazla zeyde hevun ama بجمع او 9 سال هم یا 3 یا 4 یا مانه یا نمانه بلکه 3 4 اجتنه به یعنی yanlış nebim de hapsi hab ustavi henen havani zamanı beri de sanat eke sanat ise zive xabitsen savat evet صناعة الصوات أو كا زيرو زيفو صفر سرسل عيات تشتوصل سلامشتكن أو تبارس صوات صناعتي صوات صناعتي تشيا اسم زانم ما هنياز سحكر يعني جبوي كنت تشتمو نظام به قال لك مو باي نشتغل خبر نده اجبوي كي نظام اتشتكي نابشم بري بان بيجي چند سالا و دسيرتي انك سيكا سفاره هبو سيكا سفاره دا صنعتكار ما هبون سر زيف و سر صفر ام بيجن هنك نقش شتكران جويا دغوتان سوات صنعتي هنك صنعتكار ما كيم بونه هنك شنو رحمه خودي Peki برای sanat ne icra kenen? Sanat eseri ser bakır ve ser gümüş işlemiştiken sanatkar jerat bejin. Ev Rabiye ama lega yani piyasada ev zavtının. نما او سنتكار تفرابونا فيجا كازجو اشي دي جنس في مناك سوات سفارة يا نقش دكين سر قمقم لقان ايش سفارة يا كيكي سوات صنعتني أنا نظام شيء نظام معنوي شيء فهم ناكم يعني صنعتي مسحنا كرياش والله أمزي نظام تشته سوات صرافي خدي فن ظالم تشي صنعتي لا ظالم صنعتي الكوية أبغى تجي فهم ناكم أنا ظالم ونا مسلكي منه مسلكي سفارة صنعتي الدفع أسحك صوت صناعتي اس هيش ساعدك متشتك صوت احنا كريا صوت صناعتي صوت صناعتي تشتغل وزانم sanata Osmanlı'ya ya beri ya gümüş işlemeciliği. Savat ligoramı zifkeriye. Savat sanatı işte ezanım Osmanlı gümüş işlemeciliği. Savat sanatı zifkeriye. Savat işi çekirna zivaye yani telkari medbu ya döneme Osmanlı'da da fırsat kullanmış kirin işi sanatı zive. بموتيفان ببينك فره هنالك كو إيران باستكن صوت نهال برمية لسر معصامة يجي هنرين كل واني هرواتين تشكنه بفي صنعته تشكنه كو وكو أستانهان خوجيجي كو 300,000 سال بريانها تكرنه في هنري بوك بيجن بكار باو بابيرا هروا مايه هنالك كو إيديفاد نزيك 10-12 سال تكرنه لتركيا جي تنه ام بيجن لواني تكرنه سيچار اوستاجي تنه مانه جاكان بحثانك اوستي ويدرك جيبكن هجي من مگو اوستتي ايدي نما يعني هندك ما مثلا
وی کاری به 6 اتولیه تنین ها دمشینن تنین ها برای دبن لطشه کی دینا تعلقه کاتیجی لپشیا ماهیه اوج تعلقه وکو هک انسان مروف گل یا جن بجین جهان و دنیا هک به هنر نظام به کس نای دستی خونه ده به هنر جی نابجه اوش که اف چیه هنر صفات چیه جبر کو نظام به نکاره بکره جی هک نکره هیدی تقدجی belki diro ki ba belki sedem aveye ki klas bu na taluke ek virengi heye tu çavad bini yani ber qadandını demek o wanda bilsa bu kadar az tahmin teşekkür satın ne varken yalnız tabii ki tehlike heye evji çiye kitle de kükürt heye acı bu çekirnavi bu çekirnavi kükürt heye dedi heke çekirin maske em dövüşün maske tek heke maske tammış ki işte ne be ama mesela kükürt zararı. Kükürt zararı. Ama dikevet nav ziva ev yerreş he hem divijin savat. Ev reşa savata. Heket kevet nav ziva çıtış namine. Tuvi ev kit in reşt karib de min aranusda. Dema çekirna vi. Dema çekirna ve madde şberko kükürt çit kevena ve wehenge kükürt şberko le dervaya zarara ve wehenge. نه مثلا وینا تزرار اکتنه نه od bukeve navaz zivda tزرار اکتنه ام بينا aynı ısa alerji tışt diyet xarab tenne kesi ki ko ave ambejin koka ve çepke bu edve av dikkatli be le bu tendürsiye bu vak bejin saat te taluka yaka vijtene ja hocam az sabejim naha o gustile çıka delal maşallah tenen ser ziv tekirne mesela ser zerna kirne Çao, hem dikarin ser bakırı, hem dikarin ser kurşunu, hem ne dikhalına ki kurşun ne be? Bakır, gümüş, zeyr, ziv, hem dikarin ser hamişi lehın. Bele. Hecemin ev لسر ziv جبركو لهف دكن نفسها أو ziv لهف دكن. أو ziv yani tamamen bağdaşmış hevd ben. بله يعني پر خوشت منه جاهي من هر قستيلك مثلا بذي هنر الصوت تيجي مثلا قستيلك ده دسم ده يجي از باورم يوم بيا الصوت نهات يشكرني نفسه نا بيوم نب صوت يشكرني جا صوت بحاتي كرني نهات يجي ما شو وانا جهدوا وقتينه مثلا صوت پر زحمته هیچ ما گفت صوت پر زحمته او işçiliği هم صوت بری چیدکن مثلا kükürt hayatı da dışkolar rujeki falan dışkolar hem dejin ye aynı ye Çin ürünü çağ dert ki ve sakta ye savaş yasa derket ye makine ürünü hem dejin mine işçiliği mine ser zive mine çetken dejin صوت ev ne صوتta صوت çektici mata yani daha göz alıcı. Ev yedin mesela yıkırabe tabi ev heke bizan bir başa. Ama herkes nizane tabi. Ki mesela merakdarı ve ki hene? Yani ediçime mesela fuarı ev haftaya ki Beriya'da Antalya Eurex fuarı hebu. Ediçime fuarı millet dahat bis dibada yaki dgot. Dgot ev savata. او بيجي او صواته كيف خوشتم ادوجم بله صواته كده يعني از هاتبون واني قلتنم الصوات يعني باجر يجري يعني انطاليا İzmir ona zeyden zanın وانيج نزانن ام دبين وانيج نزانن ام gerek yapacak dinci tanıtımı biken mesela çay Mardin'i em dojun Telkari Erzurum'u em dojun Oltutaş'ı hebe ye vanici savatlı gümüş heye hani daxaziyama evak em زیوه وانیجی هم زیاده tanıtmış. Beli adiçim fuarana, beli hem katılmışı programa dibin ama disa teri menake. Acaba hem çebikin ji tanıtımı zive vani çekin. Vanji bajara ki pır xoşa, pır mazene ji. Kan inşallah pişti sali din inşallah dest bey. Elhan usta jiberku ev hünera ya memleketi mi? Tenel memleketi me tekirni, tenel bölgeye me tekirni. Devi aslında peşya her tişte devi Kürt xodil ve hüneri derkevin. Jiberku ev hüner jibuku herema me bölgeye me be peş bikeve. Danasina yuvere kirni. Çıkaz turizme de çıkaz insan verin bajare me, çıkaz verin herema me. Ev havkaz gelimeyl vedir ki havkaz ev rafah havan zedetir ve. Yani aslında kesek desteği xobavje tişteki ev
او وقت بجن كفرك داتنا سر كفركي او بلم و ام تا پیش و بچن قلتنا كداوي از بدم تا خوشكا فاطمه معلومه خرطكو برتكي جنابر يعني الحمد لله وقت بجن قسيلن زيرن بازن قهارن زيتر مثلا کسی کوچ با کوچیت نواوی کاری داری نواوی شغلی داری کسی کو تین قرصیره خانم کو تین جیه کو او سوات هی میفن چه دبیجی یعنی او که کوان هیویه کوان هی کو جی پر قزانچ بکن یا اتولیه کیش خورا بکن شخص جن زوحج تاخیانت کن هم قزانن بوی گاوی جن خوری کن سب خطره خواه یعنی بونا خواه چیتکن مثلا هنده جرا قرصیری ما هنه زیوا چیتکن تشتی بخواه هنی امکاوانه یا بخواد کان کشلره هنی تکنه گوشا دبیجن اوانه منه اثری منه دو شیرن جن ایشالله بچوی آزمه بچوی زحمت امی خورا آتیلی مازن چیکن ارهان استامی ده نگوشه که ایده پر ev işlemeye. Bəli, inşallah. Dema koyde disa neteweniek bu disa Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği bu fonak hata dayını ve çakıcı ve hanımı meyin ko bir diploma jewe hebben. İnşallah, inşallah. Çıkaz da şuna ve mesela perverde eğitim çıkaz da şuna. Çem mahadat kadar mesela yani çok zahmet Düzenli eğitim için işte sınır eğitimi. Mesela o 15 sal az işitkim ama hey kimim? Hey tam nevi tabii. Mesela ama ye belge olarak emdiğin salake az belge dedim. Çıraklık belgesi yaz dedim. Peştende düşünme beytevi kalfalık belgesi distinin. Ustalık belgesi distinin xalazdı be. Mektebe heyen üniversite. Mektebe üniversite ve bir yer nasıl az bölüm? Üniversite bölümü hayır. Ama ye savat etine. Ye savat etine. Ye savat etine. Cehiviya min evvel kol üniversite şev ve dako perverdeyin yen ko em bejin bir diplomalı jî derkevin. Beri daxwaziya me ew ku üniversitede savatlı gümüş bölümü var be. İnşallah. Dehiviya mi jî ew ku le ji ber ku ev hunera savatê yani hem li mekteban hem jî li gelek qadan ku were çêkirine hem aslında ev hunereka wek bejin ser sinatê ser zîv sinateka dinê tê çêkirine hem kari و شغلاوی د پیش روزه دا هیوی او کو مرو ایدی آبوری پرپی قزانچ بکه جبر کو دوان کارو بارا دا گلک مرو کاره کارا جی بینه مثلا مینک مل ودری سال استودیو م میدیا ده متلکاری خبر دا بو ماموسین ودرد گوتن نها م بش وکریه بölüm hatiye vekirne ل üniversite ona herkes de jbako him ve kib ve oste perape qazanç ke evji imkanı ku derfete ku vikare bimeşe جهیویم جه اول وانه جه افجی بمشه. انشالله. ملفه در بینوکه که بدنه تماشاوانه هجا. اما برای خواب بدن استانبول فواره که استانبوله. ارول باشاک جیل gelmene. ارول صبات بخیر به. دما کد به استانبول گلک قادن هنر جهر واهنه. ایروجی فواره که و فوارجی گلک قلبالخه. الفواره دا هرگولین فواره چنه. حتی کینگ وکریه. حتی کینگ چند کسنه وشان کردی هرتنه نه. ارول کرم که. مزنترین فواره پرتوکان استانبولی ایرو دست پیدا که لطفاً بی ایسال جارا هفتم تیل درخستن فواره کی گله کی مزنه دواره پرتوکان دا امتکارن بیجین جناب ولید اودر و ولید زرتر حیثوت و شانخانه و سازی انجواکا سیویل به برهمین خواه به باشان خواه دورده بیشتر دبن به هزاران پرتوک امتکارن بیجین بلکه به 100,000 پرتوک لوی دری لبنده خوینرین خوانن او جسر صبح په وجی خوینر بری خدانه تویا بی به هزاران کس لوی درنه وکی اونج بیجین قربالک یک مزنه و ساعتین پیش تشی امتکارن بیجین که قربالک دی زیادتر به tabii liver ne tane pertokenin çalakin juda jihane zedetir sesut çalakin rengin hebben çine ev vakti panel embejin vakti sohbet liver derdebine darxistin jibo zarı kanji jibo mazın anji vakti dinji her sal deve fuarede
نویسکارێکی ji bo mêvanê şanazî tê diyarkirin îsalcî ew nivîskar Selim İleriye wekî din jî îro dehê mijdarê wekî têzanîn dehê mijdarê salvegera vefata damezrînerê Tirkiyeyê Mustafa Kemal Atatürk'e ji bo wê jî îro li vir sohbetekî dêbe li darxistin em dikarin bêjin jalê din ve jî hosteyekî jî nehatiye ji birkînin ki ew di rojên berê de çûbû rehma Xwedê Ara Güler wênekê şêhêca Ara Güler ji bo wê jî pêşangiyekî hatiye vekirin sergî îro dest pêkire fuar îro dest pêkire em dikarin bêjin heta neh rojan yani hejdê mehdê devam bike serê sibê saat deha da têketin dest pê dike heta nava heftê heta heftan dawiya heftê jî heta saat heştan ev dervekiriye ji bo xwendekaran ji bo mamosteyan ji bo kesên teqawîtbûyî û ji bo astengdaran têketin bê pereye wekî din ji bo welatiyan jî bes 8 lîreyê em dikarin bêjin me got naha îro dest pêkiriye seranserê neh rojan li Stenbolê werin li vê derê bigêjin pirtûkan pirtûk jî weşanxane li vê derê em dikarin bêjin ku bi erzanî difroşin heta sedî 40 û 5 jî erzanî heye em dikarin bêjin û ji vir cembangeziya xwîneran xwendekaran bikin ta ku vê fersendê ji dest nekin. Erol gelek spas malata avabe ji fuara ya pirtûkan li İstanbulê ji me re ragihande. Hocam ustad dawiye de merv çi dikare lê zêde bike li savatê hunera savatê dawiye de merv çi dikare bêje zêde na lêbelê Avrupayê İsviçreyê Almanyayê têne wanê buna zîvê wanê buna savatê wanê em dixwazin memleketê be bajarê me jî biçek ser zîvê me bisekin xwedî derkeve bêje İnşallah. Destxweşiya de dikim Erhan Çelik hostê savatê mêvanên bû Fatma Çelik xwendekarê savatê gotineka te dawî hebe Gelek spas. Serçavara sersera malata avabe ez spas dikim ji bo ku hûn hatin we me neşxan ji wanê heta vê derê temaşavan êja heta ku ji destê me hebû me îro me behsa hunera savatê kir ku li wanê tenê tê kirinê sibê di hema saet nihan de me li gel hevdû bin sibê jî mijareka me gelekî xweş heye mêvanekê mêvanê me yên regîn hene dîsa hunerek ew ê hemberê we be heta sibê bînin xêrê xweşiyê da xatirê be